kuzoba kuwena ora uzoyikhola umuntu ozoyikhola yilo ozobe sefikile sengimnikeza ngishakeza akahambe kwenza example ufike la uthathe lamaswidi ngikwenzele lento bese ngithi ushone lapha etolo uhambe udayisa lamaswidi kwenzakalani ke kulamaswidi lamaswidi uthothi mhlawumbe lapha ephaketheni awu10 noma u20 lamaswidi ozofika udayisa lapha sikheme lamaswidi azo attract abantu abanemali ngizwe ukuthi ngithina hayi noma ubani umuntu onemali uyoqamba ukuthi usuka la usuyadayisa sekuvele kunabantu lapha bakhona bazokufuna ukuzothenga lamaswidi akho leli swidi uthothi mhlawumbe uzodayisa ngo1 rand kodwa umuntu ozofika ethenge kuwena uzolithenga ngo100 rand athi keep a change for one sweet kufika futhi umunye ezothenga leli sweet ngo200 rand athi keep a change elilodwa ngicela ukubuza kuwe ke mkhulu ukuthi uzokwenza malini ngephakethe lamasweet leli phakethe lamasweet ngelize luqede ngisho no 15 minutes udayisa lapha leli phakethe lamasweet ya100 Mbukeli imbono nengxoxo equkethwe inkulumo elandelayo akusiyona eyeSelect Africa TV kodwa eyalowo othintekayo kuyo. Abukeli beSelect Africa TV kama ngikwazi ukuthi obusana ngwakamthembu bathele njabule ihora bafowethu ngihambile ke bafowethu namhlanje ngile kwaMhlabuyalingana phansi kwamatshe bafowethu ngiphansi kwedwala ngiyasaba kodwa ke kusazoba mnandi bafowethu ngihambele uDr SGWINYA BEGOLOZA bafowethu yalizwa lelo gama sinsizwa sizoxoxa nje nawe bafowethu ziningi izinto ezoxoxa ngazo umelaphi wendabuko izinto esisidinga ngempela ekuphileni because ibona abantu abaziyo ukuthi siphila kanjani ibona abantu abazi ngale kwempilo zethu sizoyithula insizwa sixoxe nje nawe bafowethu ngempilo yayo dokotela asikubingelele sikwamukele la kwiSelect Africa TV ngiyanimukela kulo muzi wala ekhaya ngoba usushilo nje mkhulu igama lami ngusGWINYA BEGOLOZA ngizalelwe khona la kwaMhlabuyalingana insizwa yala kwaMhlabuyalingana lena insizwa yebonga ezimbili insizwa yebonga ezimbili ngiyacabanga ukuthi nje nani niwumangala ukuthi hawu insizwa enjani yebonga ezimbili insizwa yebonga ezimbili ngisho na kwi-ID zikhona bese kuba insizwa yamagama awu4 SGWINYA BEGOLOZA elinye umavula benqaba awu4 lamagama ngisho na kwi-ID ibongo eziwu2 ngisho la kwi-ID isimanga lesi uyena lo uSGWINYA BEGOLOZA umavula benqaba cha ngeke nganda kakhulu nginyanga ngizalele la kwaMhlabuyalingana ngakhulela la kwaMhlabuyalingana ukuthwasa kwami ke ngithwase kule ndawo kuthe kusemanguzi kodwa ngokukwandisa umsebenzi noma ngokukukhulisa ngikukhulisele kule ndawo kuthiwa kuseMozambique Cabo Delgado endaweni okuthiwa kuse Pemba ila ngakhulisela khona kumsebenzi ukuthi ngu-extend ube namandla ube mkhulu njengoba nibona nje izakhiwo lezi ezikhona ngisebenza nesalukazi sakule ndawo kuthiwa kusePemba isona ngisebenze naso saseMozambique ngoba wena mkhulu ngiyakholela ke mina ekuthenini ngisasemncane kulomsebenzi ngoba angawuqedi ngisho nano 12 years ngilomsebenzi kodwa ngiyakholela ekuthenini umsebenzi omkhulu ofana njengalo ngenza uyadinga ukuthi abantu abadala abafana nogogo nabantu abane experience njengalogogo nje ngikhuluma ngayo ugogo osenesikhathi ewenza lo msebenzi so ngithi uma kune customer noma ngisebenza donse abeseduze ngisebenzisane naye ukuze ngikhiphe umsebenzi wequality ukuze ngikhiphe into okuyiyona yona so ke nesalukazi engisebenzisana naso kulomsebenzi esizowuthula namhlanje ola ngaphansi kwaleli dwala okuthiwa yini iJordane igama lalesigodlo lesingoba zonke igodlo zinamagama azo iJordana siphansi kwedwala abafowethu la ngithuka isimanga mangehlela la ngize ngiyambuza udokotela ukuthi azizuphuma ninyoka ngoba ngumuntu ozesaba inyoka dokotela wathi wena ngikhululeke ngisekhaya la umkhulu khululeka kakhulu le nyoka mkhulu noma bengathiwa ikhona bengeke iphuma isinoma kanjani into le engabonakala isinoma kanjani kodwa hayi la ekhaya hayi cha bengeke iziphume impela nje hayi bengeke kuze kwenzeke babukeli beSelect Africa TV insizwe sencane bafowethu niyayibona igezile into engithanda ngabela bendabuko bamanje abafana baseqaleni okushuthi izinga liyakhula lihluke kodwa umsebenzi basuke bewenza ungabone eqoke kahle uthi hayi ngeke akawenza umsebenzi nina niphe ukuthi mhlawumbe kumele aqoke ikhumba noma izinto ezikanjalo cha insizwa nje eqoke kahle kodwa umsebenzi yawenza dokotela ake sixoxe le ndaba sithe masixoxa noma sikhuluma wathi wena unekhubalo lemali no wemsakazi ikhubalo lemali likhona la ekhaya ilona futhi siyoxoxa ngalo kabanzi singene sibe deep kulona ikhubalo lemali wemkhulu induku le engakabi nesikhathi eside nginayo ngifuna ukucacisa lokho futhi induku le engasebenzi ngiwani kunogogo okhona engibambisane naye owase
eCabrigado. So uma ukuthi ngisuke sekufanele siwenze lo msebenzi noma kunama customer ngiye ngimbize ngimncence ukuthi akeze sizosebenzisana naye. So indawo engisebenzela kakhulu kuyona uma ngisebenza ngalomsebenzi kuthiwa ikhubalo lemali ngisebenzele ke khona la sikhona nomuntu osuke efikile icustomer ngizomsebenza naye ngimabela amandla noma ngimnikezela amandla kule ndawo le kuthiwa iJordan. Indawo zokusebenzela ke zami zintathu ikhona esekhaya bese kuba yona iJordan bese kuba ikhona enye kuthiwa uphumphethe bese kuba ikhona enye okuthiwa kwakhathazekile. Zintathu uphumphethe kwakhathazekile iJordan iyona ke iJordan ke le indawo la angifuni ukuthi ngiyibeke mhlambe ngendlela ezothusa ngoba kahle vele ayithusi kodwa indawo eyidinga umuntu osuke azi ukuthi uzodingani okokuqala lo ukuthi ufanele ukwazi ukuthi uzodingani ufuna ini empilweni. Awuthi uza kimi nje uswazi ukuthi uma uthi uze eJordan uzofuna ini ucabangisise kahle ngishiso ukuthi abantu abaningi babe nakho lokho ukuthi uma wathi nje Mhlabuyalingana thwa Mhlabuyalingana thwa cha kuleli khubalo leli engithi mina ikhubalo lemali cha ngizobachazela nje abalaleli bonke ukuthi ikhubalo lemali lisebenza kanjani liyini futhi. Yes ngicela size lapho dokotela Khosi ngicabanga ukuthi abantu basukuma bama ngenyawo akekho umuntu ongayidinga imali akekho umuntu othi hlele ekhaya ethi imali angiyidingi. These days dokotela imali yona into edingakala kakhulu itholakala kanjani uyenza kanjani lento? Yazi mkhulu ngiyalithanda ligama lakho lokuthi wonke umuntu udinga imali. Ngiyacabanga ukuthi ngoba nani lapha nje nidinga imali akekho ngayidinga kwami ngiyayidinga imali. Ikhubalo lemali umuthi akusona isithwalo. Umuthi nje usebenza uhamba ubuye uphele. Ngoba ngokolwazi lwami nangendlela engazingana ngendlela engisebenza ngayo ngiyakholelwa futhi ngiyakwazi lokho ukuthi uma umuntu ezothwala kuye kube nemigomo nembandela nemithetho nemicikilile eminingi ekufanele ilandele kanti la kulomuthi lo noma kuleli khubalo lemali ayikho imithetho oyilandelayo. One uma nginika leli khubalo lemali angeke ungizwe ngithi kuwe ngizokugcaba noma ngizokugeza noma kuzoba nezinto ezithile ozoyithatha noma zigubhu cha. Le induku nje enginikezayo ehambe nayo iphele ubuye futhi kimi uzoyivusela iumuthi nje kodwa umuthi onamandla osebenza ngezinga eliphezulu. Le nduku isebenza kanjena ke le nduku idinga ukuthi umlaleli wenu kube umuntu osuke enalo ibusiness noma kube umuntu onempokophelo yokuqala ibusiness. Ungaba umuntu mhlawumbe osesebhizinisini isikhathi eside noma kube umuntu othola ukuthi usafuna ukuqala ibusiness noma kube umuntu nje ophatha nendawo. Ngishiso yini lokho ngishiso ukuthi leli khubalo lemali lisebenza ngokuthi kube khona ozokwenza noma uyoqala ukwenza. Leli khubalo lemali ke lisebenza kanjena ke ngizoyichaza le ndaba. Leli khubalo lemali ngifike ngikunikeze la ngithi hambe ulisebenzisa ngikunikeza kanjani ke ngifike la uma ufika la esigodleni sami ngikutshela ukuthi lalela ke ndoda amadoda kumanje ngiyakunika nali khubalo hambe ulisebenzisa. Ulisebenzisa kanjani ke uma ungenalo ibusiness ngiye ngithi liqale. Kodwa ke mina nayo ke lenkolelo yokuthi mangikunikeza izinto ngiye ngifuna ukuthi ungayithenga ingulube isesakeni. Angikholela kulokho isikhathi esiningi ngoba ikhathi eziningi abafowethu sebanakho ukugileka ukuthi unikeze umuntu into uthi ake yohlala insuku ezu7 noma ezu8 uyeyibuza ukuthi umuntu why most of time nje abantu sebakudinga ukuthi into umuntu umnika eqale ibone ukuthi isebenza kanjani kuwena. Kodwa ke ngizofuna ukucacisa futhi lokho akuwo wonke umuthi engathi mina mawuthola uzokwazi ukubona imphumelo manje. Kodwa lona okuhle ngawo lo muthi okuthiwa ikhubalo lemali uthi uhamba nawo usuya la uyakhona noma uya emzini wakho sengikwenzelile isibonelo ukuthi usebenza kanjani sengikukhombisile futhi ukuthi imali uzoyenza kanje. Ngizokwenzela example uma ufika la ekhaya uzofuna ikhubalo lemali ngifike ngithi hamba lapha esitolo kwaSikhemelele edolobheni uhambe uyothenga amasweet ngaba ama smoothies noma amasweet nje chocolate ubuye ngizokwenzela ikhubalo lemali bese ngithi lalela ke ndoda awubuyele uqonde lapha etolo uhambe uyodayisa la masweet uyaza ngazi ukuthi uzoyikhola noma ngeke uzuyikholwe kuzoba kuwena kodwa uzoyikhola umuntu ozoyikhola yilo ozobe sefikile sengimnikeza ngishangeza akahambe kwenza example ufike la uthathe la masweet ngikwenzele lento bese ngithi ushone lapha etolo uhambe uyodayisa la masweet
kwenzakalani ke kulamaswidi lamaswidi uthothi mhlawumbe lapha ephaketheni awu10 noma u20 lamaswidi ozofika kwadayisa lapha sikhemela lamaswidi azo attract abantu abanemali ngizwe ukuthi ngithina hayi noma ubani umuntu onemali uyoqamba ukuthi usuka la usuyadayisa sekuvele kunabantu lapha bakhona bazokufuna ukuzothenga lamaswidi akho leli swidi uthothi mhlawumbe uzolidayisa ngo1 rand kodwa umuntu ozofika ethenge kuwena uzolithenga ngo100 rand athi keep a change for one sweet kufika futhi umunye ezothenga leli sweet ngo200 rand athi keep a change elilodwa ngicela ukubuza kuwe ke mkhulu ukuthi uzokwenza malini ngephakethe lamasweet leli phakethe lamasweet ngelize luqede ngisho no 15 minutes ulidayisa lapha leli phakethe lamasweet ya100 ukusho ukuthi means lapha which means la kwasikhemele lemhlambe ungafika udayisa amasweet or amaphakethe awu20 wenze malini noma awu10 noma u5 kuya ngokuwe ukuthi ufuna ukudayisa ngakanani amasweet sengibuza wena ke mthulu wenhlelo zami ukuthi ungabe wenze malini lapho manje wena uthenga amaswidi noma uthenga noma yini angithi ula esigodlweni sami usafuna ukubona example iexample engikwenzela yona le ukuthi wazi ukuthi le nduku engikunika yona isebenza kanjani ya so ke abantu abathenga lapha abazothenga lamaswidi umuntu ophethe 200 rand uzofika athenga ngo1 rand athi keep a change abufike futhi noka 100 rand athenga 100 rand athenga iswidi lot athi keep a change awubali ke labo 100 rand bangakanani yo babuke beselect Africa TV isimanga leso uyazi into engithusayo dokotela ukuthi kwesinye isikhathi esiningi abantu sebenothisa lezi zinto ukuthi izithwalo ukuthi usuku wakhuluma ngaso washo wathi akusona isithwalo lesi umuthi omnikeza wona umuntu akwazi ukwenza lezo zinto azenza kuzazothola imali awumgcaba umuntu awumenzela ukuthi because into ethusayo lento leyo ukuthola ukuthi kuthiwa kwenziwa imali kodwa manje sekumele ugcatshwe sekumele mhlambe uhambe sekumele kufa umndeni wakho kanti uma wenza imali usuku ufuna ukuyidla nobani ezinye zezinto lezi ezisuke zithusa lezo but ema uthi wena dokotela lento le yemali uyenza nje akuyona into eyisithwalo but umuthi nje obuye uhamba ubuye uphele ofushi umuntu lokhu uvuselela uma usho kanjalo dokotela uyabona impela ungikhulumela kamnandi ngoba uyalcizezela leligama lokuthi uhamba uyivuselela cha wemthulo wami le induku ehamba iphele ngiyakunikeza la umafuthu ufuku wasebenzise lezo inyanga ezintathu kuya depend ukuthi sivumelane ngokuthi ngizokunikeza amafutha angakanani kwesisikhathi awuthatha 6 months awuthatha 3 months mase phelile futhi uyabuya kimphinde futhi ngizokuphinda futhi ngikunikeze uma sephelile ayiphelele nje kodwa engifuna ukuthi ngicizezele nakubalaleli baloluhlelo ukuthi akukho engikucabayo akukho ukuthatha kwisigubhu akukho la sekuzothiwa sekuzofuna ulandele lemithetho wenze lokhu cha akukona ukuthwala lokhu le amafutha enhlanhla angazi ngawachaza kanjani amafutha enza izinto zenzeke ngendlela esimanga kepha ahamba phela uphinde wavusela uma sephelile kuyobe sekuphelile for example uma unebusiness bese unebusiness lokudayisa imoto uyasidayisa imoto i1 mhlawumbe uyidayisa nge40,000 yes mina mase ngikunikele lo muthi imoto bazoyithenga ngo80,000 angizwe ukuthi ngithini uma saphelile lamafutha uzobona ngokuthi umuntu uyidayisa wena le moto uthi uyidayisa ngo40,000 uthola ukuthi umuntu uzoyithenga nje ngo40,000 akasakufakeleli lo munye u40,000 ila usuqala usubona kama sign ukuthi hayi isiyaphela lento le ngiyisebenzisayo nalapha futhi engisuke ngikunike khona nasebhadleleni uzobe usuyisebenzisa nawe usuyibona ukuthi siyaphela sengisho ukuthi ke akhona ama sign asuke ekukhombisa ukuthi hayi cha isiyaphela lento ubuyela kwaMhlabuyalingana kwa Dr. SGWINYA BEGOLOZA aphinde futhi akunikeza amafutha hambe yosebenza injalo indaba kodwa nje engifuna ukugcizezela kakhulu ukuthi hayi cha awuyithathi le nduku ungakawuboni mehluko la ngiyakunikeza isikhathi before ngikunike ngithi hamba eToro uyokwenza 1 no 2 no 3 ngicizezele futhi le amaswidi konke phela umuntu ozothi mayithatha induku ayudayisa amaswidi kodwa amaswidi ayisibonele sokuthi lento oyiphethe isebenza kanjani uyayizwa indaba ngizwa kahle dokotela mhlawumbe uzothi umuntu lapha ekhaya wena dokotela uthi lo umuntu umnikeza lamafutha lawo uyamcaba umcabe awumcaba but into esuka isebhodleleni izohleze uhamba nayo uyayigcoba mhlawumbe hayi cha impela nje ukhuluma kamnandi into oyigcobayo uyisebenzisayo ephelayo okay ngiyayizwa uyayibeka iyacaca mhlawumbe dokotela sesivala le ndaba yethu because ngicabanga ukuthi abantu bazoba interested kakhulu futhi bedinga ukuthi bakuthole abantu bazokuthola kanjani ngiyatholakala kwinamba yami ethi 076
314 yeah 34 yes 59 angicela uphinde 076 yeah 314 34 59 futhi nginanethemba nani ukuthi nalapha ku screen sizoyibhala phansi lapha nakho kokunye bengisafisa Okunye, ukuthi yeah, ngidlulise yeah, sidlulise. lo msebenzi lo engiwenzayo welokhungani wekhubalo lemali angiwenzi ngingedwa abantu mhlawumbe kuzobaxaka lokho ukuthi awumfana omncane kanje ngafika seyifika nenduku nje isimangaliso angiwenzi ngingedwa nginogogo engisebenza naye wase Cape Brigado eMozambique endaweni ekuthiwa kuse Pemba uma nginabantu engisuke nginabo la kuye kudingeka ukuthi ngiqale ngimfonele efike bese labo bantu bekwazi ukuhlangana bekwazi ukuthola ugogo uyabona ngoba lo msebenzi ucay kakhulu emkhulu angengize ngikhone nami ngisasemncane wangitshela nje ugogo ukuthi mntanami ngiyakuza ukuthi usebenza ngamakhambi esintu kodwa leli khubalo ngeke ngikwazi ukukunikeza ukuthi ngithi hambi yosebenza abantu ngingekho ngoba uzofika uphambanise wenzela abantu into okungayona ubusungcolisa lo msebenzi waleli khubalo so sengisho ukuthi abantu abangamangali mabengifonela ngibatshela ukuthi abalinde mhlawumbe umuntu uzongifonela namhla ngimtshela ukuthi akalinde noma insuku eziwu5 ngoba ngifuna abantu baba ama group mhlawumbe babe u10 ngikwazi kodwa lokho gogo beyazobasebenza hayi ugogo omdala lo ngoba usuna 63 years lo ngisebenza naye kule le ndlu nje emsakazi le methulo enhlelo angene ngekho lo gogo angeni kuye ngekho lo gogo fanele kuzukube ebe khona ngikwazi ukusebenza naye la eJordan so sengisho ukuthi umuntu abacacisele ukuthi cha kulomsebenzi angingedwa nabanye abantu asebabadala kunami wow babukeli beSelect Africa TV ngikhona ke kwaKhubalo Mbiwe egcekeni ngikhona ke bafowethu la kwaMhlabuyalingana nginensizwa njengoba ichaza nje bafowethu einkundleni zokuxhumana dokotela ngaphandle kweinamba ngoba usuyishilo nje bakwazi nabantu ukuthola mhlawumbe ko Facebook kanjani bakwazi ukuthola lapha ku Facebook ngiyatholakala uSgwinya Begoloza nakuzo lezi inkundla zokuxhumana uWhatsApp hayi ngikhona ngisasemusha phela umsakazo uyabona na ukuthi ibhungile nasesikoleni ngifundile lokhungane diploma auditing enze ngoye yonke into nje ihamba kahle nangokufunda ngikhona yonke indawo ngiyatholakala ibalance nje insizwe ibalance kakhulu okunye engiyofisa ukudlulisa kakhulu lo msebenzi esiwenzayo ucayi kakhulu sinabantu ofica ukuthi uma sesifaka umsebenzi wethu la ku social media kube khona ukuphawula ngendlela besuke bephawula ngayo engingasho ukuthi ba wrong ngoba la eSouth Africa siphila idemocracy whereby umuntu uyakwazi ukuphefumula ngendlela ekufuna aphefumule ngayo kodwa siye sikholela ukuthi uma uphefumula ungaphefumuli bese ulimaze omunye umuntu awuyibuke nawe lento masenziwa kuwena for example nje njengoba sesikhiphe lo msebenzi kumanje ngiyazi ukuthi kuzoba nabantu abaningi abazobe be comment yes ngiyofisa ukuthi umuntu ecomment akcommente konke azobe kufisa ukuthi ecomment kodwa abe ekucabanga ukuthi uma ngathiwa lento iya kuyena noma ibhekana naye izomphatha kanjani mina ke ngemsakazi ngiyena mthulo enhlelo ngiyangikholela ukuthi uyabona indlela ekhona umunye umfowethu engeke ngibone la inkundleni zokuxhumana ethi uyabona la kwaMpumelelo ungezi uma ukuthi uyigwala la kwaMpumelelo uyabona la kwaMpumelelo ukulindela ulindele ivunguvungu indlela nemoya uyabona umuntu wakithi ngizothi umuntu omnyama uyayifisa impumelelo ukuthi bekhona kodwa ama challenge yabalekela for example nje ngizokhuluma enye into yakhuluma umunye umfethu ngihlezi ngibona inkundleni zokuxhumana ethi wonke umuntu uyayidinga imvula kodwa ama result alethwa imvula akawafuni for example wonke umuntu uyayidinga imvula kodwa manje udaka akalifuni so la kwaMpumelelo uma ufuna ukuthi uze la kwaMpumelelo ulindele ukuthi kuzoba khona izinto ezinhle nezimbi fanele uma ulindele imvula ukulinde ukuthi masiphela kuzofanele uhambe udakeni ukumela udaka so sengisho ukuthi nami nje ngoba ngibona umsebenzi wami udlondobala ngilindele noma ngayini engafiki futhi leyo nto mina ngiyayithanda ngoba izobe ingikhuthaza ingisebenzisa ingenza ngisebenze mawala nabantu abazobe becomment ngizobalalela even umuntu ozobe ngithuka umunye mhlawumbe ngibiza ngesikeme ngibize ngani ngizomlalela ngoba uzobe ngifundisa uzobe ngithisha ukuthi angingabi iscan ama engithuka ngenhlamba uzobe engiqinisa engenza ukuthi ngiqine ngivuthe ngibe sengisho ukuthi wonke umuntu nje ozobe comment mina ngimlindela nginankinga ngiright ngamanye amazwi lokho nje bengizama ukucacisa ukuthi la kwaMpumelelo ungezwe igwala ngoba la kwaMpumelelo khambe kube nodaka kube nevunguvungu fanele lezo ivunguvungu imukele ube nje ngifuna ukuzala dokotela uthi yangijabulisa leyo kuyifaka le scam
abantu abaningi sebenovalo ngabalaphi bendabuko ngendlela asebesebenza ngayo. Udokotela njengoba echaza nje ngangalele ntuzana ngale khubalo lemali. Abantu mfowethu bathukile. Baphelile abantu balinyaziwe. Uhluke ngani wena? Hey, uyazi lo mbuzo bengithi ngizofuna ukufaka lapha sisakhuluma ngoba ukuthi ngiyakhohlwa nami kodwa usuze wawuletha. Yes. Lento obvious nengane encane iyayibona ngoba mina uyithatha lento usiyibonile ukuthi isebenza kanjani. Yes. For example, ngithe uma uthatha le nduku ikhubalo lemali. Fike ngikwenzele example ukuthi hambe uyodayisa amaswidi. Yes. Lapha esikhameleni. For the 10 minutes or 30 minutes bese uyabuya uzongitshela ukuthi induku isebenza kanjani. Yabona? Usuku usuhamba usuyibonile into. Ozoyithatha la kugogo ukuthi isebenza kanjani. Umehluko wami lo ukuthi into yami uthi uma uyithatha awuthathi ingulube isesakeni. Yes. Kulo msebenzi lo waseJordan. Bona amahluko enginawo lo. Ngizwa. Hayi impela angikwenzi futhi bangixolele impela abalandeli bohlelo lwakho. Uma ufika lapha ekhaya uzofica engekho lokho kuze wazi ukuthi nami ngiyobe sengenza iscam. La eJordan ngisebenza nalogogo. Angisebenzi ngedwa. Okay. Cha. Angikwenzi impela lo. Yezwa kahle ke dokotela ukushuthi umbukeli lapha ngasekhaya uma efisa ukuthi azothatha lezi zinto azozithatha kuzomela enze sure ukuthi akafone kuleya nombolo wena ukwazi ukuthinta ugogo ngale nikwazi ukuthi behlangane ngaleso sikhathi abahlangana ngaso nixhumane nonke then asumase niyakwazi ukuthi eze azothola lezi zinto usho njalo dokotela. Injalo indaba ungangifoneli ungitshela kusasa uyeza ufuna ukuzongena eJordan. Hlela usanesikhathi cha zikhona izinye induku ezinye ezikhona ngiyazenza ikhona cha izinye ke azinankinga ungangifonela kusasuyeza kodwa mawufuna le yaseJordan ibucayi kakhulu iyona idinga ukuthi unginikeze isikhathi esanele ngoba angisebenzi ngingedwa ngisemncane kule nduku ngingane kakhulu kule nduku ngingane kakhulu. Babukeli beSelect Africa TV sesivala bafowethu siyathokoza ukuba la niyangibona bafowethu ngiphansi kwedwala ngithukile kakhulu ushaya umoya kupholile bafowethu ngijabula ukuba la and ngimukelwe ezandla esifudumele dokotela mhlambe sesivala ikhona into ongayisho babukeli kuze ngizoyivala. Ngiyothanda ukuthi abalaleli bohlelo lwakho bawuthakasela umsebenzi wethu bawuthemba umsebenzi wethu beze ngobuningi bazoyithola impumelelo la kwaMpumelelo iJordan leli umfula lo welo abantu bezizukulwane nezizukulwane esezaguqayo iJordan yiyo le. Wow, babukeli beSelect Africa TV uyasubscribe abafethu. Uyasilandela enkundleni zokuxhumana Facebook Select Africa TV uyalike uyakhomenta mhlambe uyafisa ukuthi advertiselwe izinto zakho sithinte sikhona abafethu sizofika qathatha sikwenzele zonke izinto esidingayo sikhona ingane zakwethu Select Africa TV subscribe Facebook like and comment igama ngikwazi bayo.